te toi whaatalo whātu lau whaafonga angele ni tai au si mai ala whaafonga o tala o le nei fo i aso tofi. Ua tau fia mo se taimi le tu mau walk-ins po o lo walu e whaia lo tu i au noa male mua mua ta au fi lo taimi whaatu langaina. O le whai unga le wa whaia mo se taimi le tu mau mo tangata o Aukilani o lo o a ngai mo tu i o COVID o no le o umi o laina po o kiu i no fuanga o lo o whaiai tui. O le whai unga le vai aso ta aluai na sa wai tala i le le fia fia o le to atele na mai a tau fio lato wa wanoa po appointments. Ai tapuni ane le no fuanga i Mount Wellington i Aukilani e le i whaia tui ai ualu wha solo atoa. Wha mauni ai le District Health Board a Aukilani o no fuanga mo tui i Mount Wellington Mahaibrook leo lo o to atele i lato e le tau fia ni taimi wha atulanga ina. Peita e o leana pule lava le tangata i le taimi a ngai atuai. Ma ua a fia i mai lato wa mai a tau fia wanoa. O se whainga wa tau fia nei mo se taimi letu mau. Ma o sa wai mawhautuanga mai le malo e tau mawhai e tau fi mua mua wanoa wha ato a nga i ai mo tui. Ua tal sanga mai ei fo i male Minister o Koviti Chris Hipkins ia i lato umolo o la vea i lalo le kulupu wha pe a wha whaingo fio le lautele leo le atunu o no sai o le awhato a maua lo o tau taimi i le masino iulai. O le taimi le leile nei mo tangata kiwi o lo o toe fia fo i mai i New Zealand e o mai ai. O le wala au lea le Minister o Koviti Chris Hipkins a wa o lea ua le to iei se pāpui pui sa iai mua mua e ala i le tausa ili mai o ni nofuanga o mai wha anofo i se ai. O le tatala o le whiawa isa o loto a New Zealand ma au se tālia wa o se awanoa ua te leai potu awanoa. Ma ele ngata wa awanoa nei mo tangata toe fia fo i mai. A o le vai aso nei fo i lea ua whailoa i le malo o le a wha so atu i tangata whai ngā luenga mo au nanga tāua. Wha apea whana wa o ngā mai fafo. O le umi e tolu i le ono masina le ana tele ina o iei le lisi wha atalitali mo no whanga wha anofo i sea. Pei tai u wha amautino mai le Minister e tu sama le lua se fulu wafe potu awanoa e tutonu o le tolu masina o iluma. E le ai se wha amaoninga e feso o ta i le mali liu o le tuatolu ma le tui o le Koviti a New Zealand le Pfizer. O le saunoanga le alfa aton sili o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, i le unga o so enga na whaia, i tua inga e whaapea ua mali liu tangata mātutu e to atolu, i le mai a whaia i o lato tui o le Koviti. I reporti a fōlinga mai e ta i valu se fulu mo na tupu le mātutu o i lato umanei. Ta ua i le whaaton sili, e le se feso o ta inga tu sao, o le tui le mafuanga wa mali liwai. Ma e le o i loa fo i po o ai le ana whaia i a reporti. O tu o inga fo i atu o i ai le tui o lo wha o ngā ina New Zealand po le Pfizer. E se a o na tupu, ma e o mai le taimi le saunoanga Bloomfield, e le o iaini reporti e wha apopole nai o no le tui. Pa waunga masani a e le wha apopole ina o le ulu tinga, wha afau ni niva, ma fiva e wha alongo ina i no fuanga o lo whai ai tui. Ua wha amalosi mai e fo i mal wha atonu sili tangata uma, o lo o maua le ava noa i mawhaiona reportia i le Centre for Adverse Reactions ni a unga i ono wha apopole nai i le mai a whai o le tui. O le soe mawai le tonu o le aso e toe tatala i le la le countdown i Dunedin, le ana o sofa ia mamanu nu ai le to a whai le vai aso nei. O le awa uli o le aso ngafua le ana tāpuni a wha afua se i ai le supermarketi, o no le uso wha inga na tula i mai, ma o le pō le aso lua, na wha ato a umai so e so enga wha apitoa leo i lea no fuanga. A hele i whaia le whono le tau nei o lea fo iwa mai ato e wha apa ia e kaumatua hata temo le whale o loa. E o mai le taimi nei o lo i le mauta ngase lava le to a whana manu nu ai le nei o so wha inga. A o whailo mai ai e le iuni le whono tanga le tau nei, wa sa wai matala e le o le au whai ngā luenga uma lea e to e fo ia nei lea so. Matala muli, i to tono le ono tau sanga walu, na wha atolu ina fe so soani le malo e toi li pe ai ta avale i la to o lo oanga vai benefiti, pe maua lalo tu pe maua. I wha mau ngai o mai a mati o le tausanga nei, wha mau inaina to tongi atu el matanga luenga le social development, le tusa ma le tolus fultolu tesi ma le ono miliona e fe so soani ai e toi wha le leia ta avale i la to nei. Ma e lata i le lima se fulu wafe fe so soani tupe na tutongi natu. E awhi ai tupe no no fa apea fe so soani tupe e le toi tutongia po o grants. I se toi tepa le luafe se fulu ono, o le anfa amawinaina o le se fulu tasi miliona, ai luas fulu luafe lima se laupe i meni na whaia. Fina wai Brooke Powell Stanley o le Auckland Action Against Poverty o le toa tele o le ana mo o mia ta avale sa ili e ngā luenga, whale no nofo ai, siakil fo mai, ai mai se whana wa onga. Ai mai le minister tanga luenga Carmel Sepuloni o nei tupe whaalu o lo fiso soani a inga maua lalo tupe maua, ma o le alu i lunga o le whai numero o se ata wa aia lea o le whaafai ngō fie le malo o na maua e tangata o fiso soani o lo o anga wa ai.
Tala nao tae au manuia le nei aso.